ازگاری باجارانه آن حاتندم بهاره نفرشیم جیوانانه بکمانین آخیانانه دم شمات حد میدانه یشکر آدری مرزمدانه بدهی دورنگ خزایه خوشگر بورنداجیانه دم شمات حد میدانه یشکر آدری مرزمدانه بدهی دورنگ خزایه خوشگر بورنداجیانه Kulağını horizano Kılatın menazano Heviya deştu koyano Muzi xoseldem bısaro Ceni camerdu khurtim رادیو دنگیگر روز باشور گدانی جمع مرحبا ایرو 21 سبات 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 14 لامدیجی ساعت 16 گدانی جمع به برنامه هبجارتن اکتوال گلوانه بله گودانی جاین رادیو دنگی گل ایرو مجرمه اهل بجارتنه امل سر باجار وانی راوستن لویدری میوانی مهبن میوانی مه نامزدین هفشار دریا باجار مزن یاوانی نسیحان شادال و عبدالله زیدانن هر وها ببونه ایرو روجا زمانی کردی جو کمیسیون چاندو زمانجی و هوال دل بهار به میوانی مه پشتی هوالین نامزدین اشاره داریه ام دچن وانی هما پیره هوالی مه آنها عبدالله زیدان سرخطا تلفونی روش باشوره روش باش سرچوانه هوال عبدالله زیدان ام گلک سپاس کن و دما خواهش مرفقتان دناف کاروباروی گردم هوال عبدالله زیدان ام مجنود اس في برنامه خاكر به خباتين هالبجارتين را ام دخوازن جدوي وهنا كي دسفكي وناس بكن هوال عبدالله زيدان وچما بون نامزتي واني بله ام جی دست پیکی هم جوه کتکارین رادیویی هم جی توای گلیمه ما گهدار دکه هم جی رزداری سلاو دکیم البته اندزانن پارتیا مسر پیشنیارا گلیمه بریارا کلگرد کو نامزد خوی دی گل بخواه هل بجیره جبروی اکی پیش البجارتنه که چی بو هم جبو پارتی خو خودم بدرکون هم نرخ خو خودم بدرکون هم جی ام جارک دی جه خو جی نشان هر کسی کی بدن او داویدا جی البته خدمتک لایق گل خو بجه بینن ام جی طالب برنامزتی بون وک پیواجو که شاهی دموکراسی او پیواجو مشیا او گلک حواله میم برکته هبون برنامزد بون گلی ما حسا بریاردا لبله ام دزانن کو حواله ما همش ما چیتر بون ام دی ساجی به هفرانه ام بووی که ام جبون نامزد ام نها وک هفسروک شارداری باجر مزن از حوالا نسلیهان او گل حواله مین اندام مجلسی انشالله همه به هزک مزن پشتوانی گل خو بسر بکون او بو گل خوجی بو باجار خوجی لایق گل خو خدمت بکن هوال عبدالله زیدان وکی پارلمانتری برای HDP و وکی هوال کی کود زندان ده جی ما 2016 هاتا گرتن دمک دریش زندان ما آنها جبوه بجارتنین آنها بگشتی چل بنده دم پارتیه و بگشتی لوانه چل بنده ویه ام دکارن به بیجن یعنی هون دزانن دمک دریج سر گلی کرد سر نرخین گلی کرد سن ارادا گلی کرد ایریشن پر گران او برفره هنه عالیه دستلاداریه و جبروی که ام وهل بجارتنه و کل بجارتنه که ریزه نابینن یعنی هون دزانن وگاوه تجربه که گران سر ریبره گلی کرد برزو جالان هیه یعنی 3 سالان بهتره ناهیلن کو مالبات او پارزر بچن سرا
آلیدن دا جی لدیسا جی ام بیجن تحداریه که ایریشه که مزن سر حوالین مین گرتیگه هانده هنه یعنی وگاوی حوالین مین غالغرز اخسیر هات نهل گرتن حوالین مین نخوشیه وان گران هنه ذاتن به سوچ جزای گران خاربون انفاظه وان داویجی دبن اوان حوالی من نابردن جبروی که آلیدن دا جی سر شارداریت ما سر ایرادا گل کرد هر درکی ایریشن برفره و کور هنه جبروی که یعنی اول بجارتنا پیشام گلی ما یه هجا گلی کرد هم بر و ظلمه هم بر وان تحداریانه وان ایریشانه هم بر غصبا کایومه بچی سر صندقه ایرادا خو پیش بخیتن او هم بر و ظلمه برسو که خورد بدد هیوی من مزنن یعنی گلی ما وانه جی دبینه جیان دکه هر درکی ام دگرن جوشه که موراله که مزن ناو گل هیه جبرویه که گلی ما اجاره دیجی اتفاق خو نشان هر کسی که بدد او پارتی خو نرخیت خو خودم بدر که و لبرا گلی ما دزانه اگر اتفاق خو اکتی خو خورد و هل بجارتنه پیش خص احتماله که مزن پیشیا آشتی جی و بیتن پیشیا آشتیه که جواکی جی هم تجدید سر برز اجالان اداوی ببه هم درگهین گرتیگه هم و به هم جی قصب قایوم اداوی ببه او گل کرد جی جارك دي شاردارين خو بخار روا ببن بله هوال عبدالله زیدان و دست به خبرتان کریه بخواستم دو شوپینن وکرنا بروی هر وکیدن ام دخوازم هنه که من بس باجار وانی بکن وکی دم پارتی و نافچهوی لکیجان نافچهان چه هیه چطونه خبرد چاست دنه و هنه که جی ورم بریا البجارتن پیواژیا پیش البجارتنه او انجامن کود انجاما و پیش البجارتنه در درکتن چه باندور به چه آوایی دنا و گلده خویاده که یعنی ام بیجن اوی پیش البجارتنه موراله که جوشه که مزن دا گلیمه لورا او پیشنیار یا گلیمه بو لورا هشمندیا مجی فکریاتا مجی اوه ام دبیجن امی گل خوا سیاست خو ریوه ببن جبروی که هر آلی دا هر آسته دا تو بیا بریار یا گل ما بیتن هم آشکرا کردن نامزدان هم آشکرا کردن پولیتیکا استراتژیان گل خوا و پیواژوی ریوه ببن جبروی که پیش البجارتن سر بخوا موراله که موتیواسیونه که بلند دای گل ما ام و هر درکی جی دبینن ام پیر اردیشه بون و داره ام ابغی بون چالدرانه بون و داره هر درکی پر گرسهی گل ما ده پارتی آخوان نرخیت خواه خودان در که و ام دو هجی الباکی بون ام خوشه بون ام پاییزاوا بون دو هجی نافشام پاویزاوا او وستانه گواشه وان درانه جی ام دبینن یعنی گل ما هر آلیدا پارتی آخواه خودان در که و موراله که موتیواسیونه که مزن هیا لور گلی مجی دزانه اول بجارتنه که دیروکیه اوه ایریشان نرخین گلی کرد که اوه گلی کرد تو حساب نکه برسوه که خورد بدنوان هم جبووان برسوه که مزنه هم جکو امجارک دی شاردارین خواه بکن شاردارین گل لخزمته که بو گل بکن بله باشه اول عبدالله زیدان پیام واجم دخوازن بگرن و کی داوی هون دخوازن چه بیجن کسی کو دخوازن بدن و کسی کو هجی بریار ندانه دبه کو هبن هجی لوانه هون دخوازن شما را چه بیجن بله والله بانگوازی همش بو گلی ما اوه کو هر تم نو اتفاق دابن یعنی ایرو که ایریشه که گلک مزن ظلمه که گلک مزن سر گلک کرد سن نیرخین گلک کرد دستلات داری داتا مشاندن هیوی ما اون کو اوه حیا ایرو که جی ناوی اتفاقا پیروز جه نگرته بید ناوی اتفاقا پیروز جه بگره و نبه شریک و ظلم آکپه گلی مجی اتفاقا خو خورد کریه آوا کریه هم گلی خواجی پیروز دکم لبلی حیا ایرو که جی یه ناوی اتفاقا پیروز جه نگرته بر پرسیاری ما اوه کو اموان برایت خواجی خوشکت خواجی ام اکنا بکن ام دعوت مالا وان بکن لور اف داره مالات هوای کردانه اف داره جهه آشتیه جهه جیانه که برومت به آزات جیانه که وکهوه ام باورن اگر ام اتفاق بن ام دسته خوب بدن هو ای پرسکریکا کرد جی چاره سر ببه
تجرید جی سر برز اجالان را به اجارک دی پیواجویا دیالوگ و مذاکره دست پی بکه لورا محاطب جی برز اجالانه کو ام اف جیان کر یعنی 2012 حتی 2015 پیواجوا آشتی اف نشان گلین ترکیه جیدان ادما دنگ برز اجالان دیگه جواکی آشتیک پکته هیوین آشتیک جواکی زیده دبه جبروی که هفجهیا اردگاریا ما هفجهیا گلین ما گلین ترکیه نه تجریته نه شره نه پوچونه لورا اردگاریا ما تراخوا او اجدیتن او علم دیتن او جان کشا بحثه ایدی دم دما دیالوگه دم دما یکتیه اتفاقیه و آشتیه هیوی ما اون کو گل مجی هر کسک بری خواه آلی خواه خباتان بکن او به هلبجارتن امسر بکن کو پیشی آشتیه که جواکی و بیتن او شارداری جاره دی ببین شارداری انگل ام خدمتکی بو گل خواه لایق گل خواه به هفرا وک اقلک ارتاق اقلک جواکی ام بو گل خواه خدمت بکن باشه گرک سپاس کن ام جی سپاس کن جبا واسر کفتن جواره هوال عبدالله زینب نامزد شارداری باجر مزن یا وانه دم باشوره برگدار نیجا امی به شاردار آدن نامزد آدن آوانی نامزد تا هوال جن بردوام بکن جبر پروگرام ما تکنیک یا تلفن من نکاری هر دو نامزد آن به هفره بگرن جبر وی عالی ام آنها هودن خو بگینن هوال نسیهان شادال زمان کردی یک قدیم صد سالانه شده اندگاری ده قدر فکر سیستم انبیج نجار پرست یک دستلاتدار انبری زمان کردی هر تم ایریش مزن پیکان سویه که آداری هم هدی برگم بجارتن اکیوه چن لی دما دبر کرد دما دبر تکوشینا کرد دما کرد چن هلبجارتنه جبول ما هلبجارتن دبر نابه هلبجارتن اکی ریزه دام جبول کو ام تنه گلی خواهی گلی هلبجیر نابینه جبول کو ام هلبجارتنه تنه هلبجارتنه اکی وکی ریزه دا نابینه جبول ما برخدانه که جبول ما تکوشینه که جبول ما سری هدانه که برگدار نیجا بردام دکن حتی اکوام خواهبگینن نسیحان شادال مهن نوچه هنه نوچه جنامزت نفشارداری دم پارتی نشارداری مزنا ادنی یک جی دیار بو پارتی وکیفی و دموکراسی گلان دم پارتی بریار گرد کو جبو هلبجارتن نخواهی انسیوی که داره لنوند ادنی و چار نافچینوی نامزتی خود دینه لگوری بریار پارتی جنامزت نفشارداری باجار مزنا ادنی یک جی پاریزر آیشه زیلانه پارتی هر وها لوان نافچین ادنی جی نامزتی دانی نامزدین شارداریا سیحانی سور اوزون و محمد کاراکش نامزدین شارداریا yüreğiri Şükran Efe Türkü Durmaz Özmen و نامزدین شارداریا چکرووا فیروزه گمش و مهمت جان چلیک نامزدین شارداریا جیهانیجی دلال ماموک و جمال گوکن بلی هوال نسیحان شادال سرخطا تلفونی آماده روش باشوره روش باش سرچاوان هوال نسیحان ام گلک سپاس کن و نامزدی و جیان پیروز کن سپاس دیم هوال نسیحان ام دخوازن دست بکده و هنکی ناس بکن بکرتایی هوال نسیحان شادال کیه بلی از کرتاهی خواه بدم ناسین راستی دمک درجه از لوانه دجیم شخواه گوریمه لی 25 ساله از لوانه دجیم کارو خباتی خواه وانه دکیم
beşa zaningehê da beşa civaknasiyê xwandiye û xlaskiriye û heman demê da dema min zaningeh xwandî demekî ez di nava kar û xebatên ciwantî da xebat meşandin. Piştre dema zaningeh xelas bû ez derbasî kar û xebatên taxa bûm yên meclîsa li wir da jî derbasî şaredariya qelqeliyê girênendahên polîtikayên jinan da min kar û xebatên xwe da meşandin. Nêzîkî 7 sale jî ez di nava kar û xebatên jînolojiyê da cih digirim heman demê de di kovara jînolojiyê da cih digirim û xebatê me wisa dimeşin niha jî namzetê şaredariya bajarê Mazin a Wanê me. بریم که خوش من هوال نسیان لوانه و که هفشاردار نامزد هفشارداریه جن هدف و چیه؟ راستی لتنه امبیجن کارو خباتین شاردارین یعنی خواهربرین خواجهی امبیجن ناو تجربه و دنییم و امبیجن او بیرو باوریا گونشوپیا دیروکا dem partiye ve dem em dinerin demek ki kuru dure karu xebatên me yên jinan dimeşin hemû qadan da tinene yên rêveberiyên heremî te li qadê siyasî da qadê çandê da hemû aliyan da karu xebatê me berdewam dikin lê em dema behsa hilbijartinê dikin û behsa şaredariyan dikin karu xebatên me wê berfirehtir bin rastî li aliyê jinê de jî û bi perspektîfekê demokratik ekolojik û bi nêrîna jinê azad ve em ê kar û xebatê xwe bimeşînin her wiha em bêjin bi felsefeyekî jin jiyan azadî heb ji bo dunyayê bû emînek û em bi vê felsefeyê bi çerçoveya vê felsefeyê de em ê kar û xebatê xwe bimeşînin û ji bo ku jiyanekî azad jiyanekî vekhev û jiyanekî demokrasîk bêkê li vê aliyê de em ê kar û xebatên jinê pêş bibin niha li Wanê de pirsgirêka herî girîng em bêjin tundiya li hemberî jinê tê meşandin qirkirina jinê tê meşandin li vê aliyê de em ê saziyan vekin saziyên jiyanê saziyên çandê li ji bo jina em ê vekin bi jinan ve em ê vekin yani wekî rêw û rêbazê wê ji wê jin kevş bikin û li kar û xebatê wê ji pêşengê wê jin bikin li heman demê de em bêjin li aliyê aborî da pirsgirêkekî gelekî girîng ya û kur û dur heye li wê aliyê de jî zêdetir li ser ciwana koçberî çêdibe û koçberiyekî mezin li Wanê çêbûye li bajarê Tirkiye em bêjin metropolên Tirkiye û bajarên biyanî li wê aliyê de kar û xebatê me wê hebin ji bo em bêjin teşvîkkirina kooperatîfan teşvîkkirina em bêjin cihên îstihdamê yên kar wê bin vekirin û wê bin destekirin wekî proje kooperatif komîn em bêjin dîsa atölyên ku tê da hilbirîn çêbe wê bên vekirin dîsa em bêjin wan pirsgirêkekî herî zêde ya mezin jî em bêjin erdhejî li Wanê 10 salan 5 salan carekî pêk tê lê em dibînin ne rejîma qayûman da ne bi polîtikayên AKP ve ne jî beriya wê çi polîtika ji bo erdhejiyê nehatiye çêkirin em ê bi baja dema em ser dikevin û em diçin ser şaredariyên xwe plansaziyekî mezin em ê li hemberî erdhejiyê çêkin zêdetir ji plansaziya jinan û zaroka wê bê çêkirin ji ber ku dema erdhejî çêdibe yê ew kesên ku herî mağdur dimînin jin û zarokin li vê aliyê de ev cihên kombûnê wê bên vekirin her derê Wanê û ji bo ku pêdiviyê wan çi hebe wê di nava wan cihên kombûnê de wê pêk bê dîsa em bêjin bi destê qayûman de talankirina ekolojiyê talankirina bajarê me çêdibe talankirina ji zimanê Kurdî em bêjin çêbûye ev saziyên ku me perwerdeya zimanê Kurdî da kreşên ku ji bo pêş dibistanên ku ji bo zarokan hatin vekirin bi destê qayûman hatin girtin îro em dema diçin ser şaredariyan da projeyê me yê herî serekê jî zimanê Kurdî pêşbirina zimanê Kurdî û li hemû qadan da sazî vekirinê wê em ê çêkin li aliyê çandê ve jî em bêjin dîsa destê qayûman da çanda me ya Kurd û kurdewarî hatiye hedef girtin û saziyê me yên çandê hatine girtin saziyên jinan yên çandê hatine girtin dîsa heman demê de wê saziyên jinan bên vekirin hemû qadan da em ê xurtbûyîna rêxistina jina
و پیک به از کارم وانا بیجم بله و کارو خباته که دور و درش دانیه برخواه هوال نسیحان آنها هون بخواهی بری هالبجارتنی به پیش هالبجارتنی هاتن هالبجارتن جالی وانیان و انجام آویه که هون آنها دنوا گلد چوا دبینن و ده هالبجارتنی سویه که آداری ده جی هون چه هیوی دکن و جبوی بانگا و جی هم بگرن بله راستی ویش گو demek ki بوری دامه پیش هالبجارتنه کی در باز کر بری پیش هالبجارتنه جی در فتح کفت دستیم ما و من مالباتین خواه سازین خواه گل خواه زیارت کروام بگل خواه هاتن جمع هنک نقاش مل سر پیواجوی چه بون لسر هالبجارتنه چه بون لسر قایوما چه بون راستی پیشیا هالبجارتنه جی کارو خباتی ما هم ذاتن دناو کارو خباتین تفگیر جنن آزاتا کارو خباتین جنولوژی دما مدیگه هم دیسا بگل وان سازیان و گل خواه ده هاتن جمع پرسکرکن جواکی جبوی چاره سر کرن و من نقاش دکرن جبر وی که او جهن ام چویی جه ام بیانی نبون ما هفدو ناز دکر ما دیسا به هفرا نقاش کرن دما ام چونه هالبجارتنه جی راستی وکهویه که جبوی برنامزتان همیا هبو نزدیکبونه که دموکراتیک جه هبو جبر وی که ام بیجن ایرو به تولیبونا همه سازیان به تولیبونا جوانان به تولیبونا دایکین ما به تولیبونا جنان ما پیش هالبجارتنه که وکی شاهی دموکراسی هات بیک هات آنین لوی داری داجی ام انجام ما پیش هالبجارتنه دا هاتن هالبجارتن نها دما ام دچن ناف گل او جمدناسن پشکریه کی مزن هيا قادی در کتنه کی مزن هيا مورال کو جوش کی مزن جی هيا او جی هزی دتمروف کو او هز و ببا انجام سهویه که آداری جی جبرویه که امتکارم بیجن ایدی گلمه تحمل آوان نمایه کو لهم بری رجوم قایومه ایدی بره و برم باجار ده بیجن که ام چاوا تفلی بیش هالبجارتنه بونه ام تفلی هالبجارتنه سهویه که آداری بن او قصبال هم بری اراده اما هاتی کرن ام برسه و هری مزن لسر صندوقا بدن جبرویه که گلمه به بریاره به جوش باوریه سکناوی گلکی خورده امدکارن بیجن کو امی مزن سر بکوین و امی شارداری خواه باجار خواه به دست وان قایوم انداجی آزاد بکن و دی ساوی شارداری مببن شارداری گل و بکوین بن خزمتا گل ده هم وی باوریه دانه هم وی دریج بانگوازی دکن هم ده بیجن گلمه جنه هیجا جوانن هیجا دایکن ما همه حیاسه ای که آداری بشتریجی همه تکوشینا ها مزن بکن همه مال به مال در به در کولان به کولان همه بگیرن و همه شارداری خودیسا بکن بن خدمتا گله خو هر واز کارم بانگوازی خوش و هم بسابکن باشه گرک سپاس دکم اول نسیحان شادال نامزد افشاراداری باجر مزن یوانی دم باش خبرت خوش وره دم باش یعنی دبن ذهنیت خواهیم دامو براستی لهرجی چکت دستی وان کرد لی بلیجی گلی خورا چوتش تکنکن ایمیجی چیز دستی میوره امی بکن ام تنه یک دستک ناکن ام دزی ناکن ام رانت ناکن ام لبا گلی خور اوش گلی خزمت ها گلی خور دانه جبروی ام خواستم بیا بین زمان تمام اوی باید دستگرتی دستی مدا و پراتی پاشنا و چند حب سازی دنیجی بکت دستی وانا گرتن بله خستم بن باندورا خواه مرحبا خوشگی برایت عزیز مرحبا گلی خوشنوی اون همه خیراتن سر شوالاتن
değerli hoşafaltı, hepinizi en samimi برگودانیشه و یک فکرنا برویا که هلبجارتنی آدم پارتی یا خوش شاپا وانی بون آخفتنی و دری مگوداری کردم هاو دادن خو بگیرن هوال دلبهار تبینا بریده رپورتاج کمه جزیره هیا جزیره دنگی گلر تونچ نامزد آدم پارتی گلر تونچ دبجا می جزیره بکن باجار جنان çünkü İru embejin dibin kalbi Kurdistan'ı li cizira butana heger kalbi embejin dile Kurdistan'ı bir şıkılı tevahi Kurdistan'da şıkılı jibaya qasiji bare ku İru em didani sermili xaji bare ki ku nesevige çünkü tevahi Kurdistan roşlata navin cave nuajı limeye em behamu pekatin xava behamu gelin xava behamu jine ku vi bajarı da ji tişta ku em bikarin hamu brangi ve bimeşinin em bikin em birexistin kirin be em bejin hişmendiya civaki be jinan be juanan reve bibin ev idame he vi bare ku geran ji em be gel xwa be pekatin ku vi bajarı da ji svek bikin bas yani İru şaradarin ku em bejin vek be salana em distinin lebaz daha zor şazdan haya İru de dönemin ku qayyum embijin dikevi ser bajarıma irada ku embijin gelime texaskerin o ve dere برگودانی جاج بوکو پروبلم تکنیکی درد کهون هما لسر خط تلفنی هوال دلبهار آماده ام دخوازن هما وی بگرن ماشنا خو هوال دلبهار روز باشوره روز باش سرجام سر گرک سپاس کنم جو دو و هول دادن خو بگیرن ته ایرو چی بو ام گرک سپاس کن دو هنک پروبلم هبون ببورن هوال دلبهار وکی کمیسیونا زمان و چاند یا دم پارتی هنگلکی بی ایدا خو یاد کن ما دو هنو چه وجی بلاف کرن ببونه روز زمان دای که جهانی دم پارتی جی جبو ستاتویا زمان کردی جبو پرورده با کردی دخبت نو هودان انده دسپکی ویروژه لوجی پیروز کن و کرم بکن. بله نه براستیان ویروژه پیروز بکن یا به بیر بینن نقاش و گله کن سال 1999 دا ده انجام برخوردانا گل بانگلادشی یاش بوی زمان خود گله کس هاتن کشتن امبیجن هاتن شهید کرن بون شهیدن زمان خود بروی امواج ببیرتینن و ده دمدا بسالانه جبوی زمانی کردی تکوشینه که به هم پاهتاین دوی تکوشینه دا گل کسان جانا خوش دستا ام وانجی بگیان پاراستن و پیشخستنا زمان دایی که برزداری ببیرتینن و ام هیوی دیکن که هر روش ببه 21 سبارته و 21 سبارته جی ببه هر روش و بوی گیانه به پیشوازی کرن هوا دلبهار کردی وکی زمانی که دایی که دنوا زمان جهان دوی روژا کو امتی دنه کدری هون دنرخینن بله نها نکو امد بیجن دما کو امد بیجن هن دردور بیجن جبر کو اوا کردن وساد بیجن لگور لکولینو و کولین زانستی ین گلک زانیار و زمان زانم بیانی وکی امریکانی وکی آلمانی وکی مصری وکی گلک جوالاتندن زمانی کردی زمانکی هری قدیم و دولمند یه جهانیه یه مروباهیه زمانی کردی حتی نها بویا جدر کو چاپکانیا به دهان ماکه زمانندن یعنی ام دکارون بیجن زمانی کردی ماکا گلک ماکه زمانانه زبروی تندی زمانی کردی نه تنی زمانی کردانه زمانی کردی نرخکی گردونیه نرخکی مروباهیه هفاره هر بر زمانی کردی جبوی کردان جی رمزو امبیجن بنگه هبونیه زمانی کردی جبوی کردان ناسنامه خوابونه یعنی هشتی وایه دلی وایه گیان وایه نتوییه جهت تشتی ویدتر زمانی کردی لگل همو بی و هبوک و رستین خواه چاند و جیانا کردان یا به 10,000 سالان دنا و خودت حوینه لبو لبارتن وایین جلاشی بگیره
hatta em bejin kod û şifreyên mejiyê wan hemû di nava vî zimanî de veşartine. û di heman demê de di roja me ya îroyîn de ji ber ku ew rastî hatiye dîtin di gelek serdemên dîrokê de gelek destlatdaran dagirkeran pêşê xwestina zimanê Kurdî ji holê rakin dema ku berê xwe dane dagirkirina Kurdistanê. İcar ji ber ku zimanê Kurdî zimanekî qedîm û dewlemend bûye û di heman demê de ji ber ku gelê Kurd jî bi awayên cuda ji bo zimanê xwe û nirxên xwe yê netewî têkoşîneke bê hempa nîşan daye zimanê Kurdî heta îro hatiye taybetî jî di encama têkoşîna gelê Kurd ya azadiyê de ya ba 5 salan zimanê Kurdî heta îro hatiye. Lê belê îro rewşa zimanê Kurdî dîsa jî hêjî dibin xeterê de ye. Yani ew zimanê Kurdî, ew zimanê ku îro di nava hemû zimanên cîhanê de yê ku hêjî dijîn zimanekî herî bingehîn, herî dîrokî, herî qedîm, herî dewlemend de sed mixabin îro hêjî li ber gef û em bêjin xetereya ji holê rabûna rê û rêbazên nûjenkirî yên pişaptin û qedexekirin û tunehesibandina destlatdaran e. Ji ber wê em divê li gor wê tev bigerin. Hevat dilbar difirde dixwazim pirsim anha hûn hatin rewşa îro Dem Partî wê dixwaze bi ziman de ji wekî me got bi îdayê dixwaze duwarê zimanê Kurdî de tiştan bike û wekî partiyeke siyasî wê divî warî de karibe çi bike wekî din qanûnên dewleta Tirk ê ku hene tê gotin ev 10 salin ku kursiyên zimanê Kurdî vekirine lê di asekê de wan asteng dikin heta ciyekî dibin û pişre mamosteyan nadin û her wekî din em dixwazin van vî warî de hûn hinekî mezelal bikin rewş aniha li ku derê ye û pişre Dem Partî di vî warî de ew karibe çi bike? Belê niha me berê niha jî got em pêşî tespîta xwe ya rewşa zimanê Kurdî bikin. Zimanê Kurdî berê dihat tunehesibandin û di encamê de jî biriya pişaptinê qedexekirinê dixwest ku dihat xwestin ku zimanê Kurdî bê helandin û tunekirin. Niha di encama têkoşîna gelê Kurd de êdî ew rê û rêbazên tunehesibandina klasîk êdî têk çûye ji holê rabûye. Yani êdî tu kes nikare Kurdan zimanê wan û welatê wan Kurdistanê tu nebihesibîne. Lê ji ber ku em bêjin li Bakurê Kurdistanê dewleta Tirkiyeyê xwe demokratîze nekiriye û em bêjin mafê hemû gelê din wekî mafê Tirkan qebûl nake dîsa jî hewil tê dayîn ku zimanê Kurdî bi rê û rêbazên nû yên nûjenkirî yên modern û postmodern bê dortankirin, bê snûrdarkirin, bê dorpêşkirin û di nava demê da jî gel bê veqetandin û wekî din dîsa di nava demê da bê helandin û ji holê rakirin. Niha rewş ev e. Îcar niha tabî ji bo vê jî gelek caran neçar dimîne ku hinek pêngavên xapînok biavêje. Niha divê em mesela kursên zimanê Kurdî, dersên hilbijarî, nizanim di çend zanîngehan da beşên kurdolojî divê em li gor vê rastiyê hinekî binirxînin. Erê rast e tu van tiştar dikî lê tu wî gelî qebûl dikî yan na. Tu zimanê wî gelî bi awayekî fermî qebûl dikî yan na. Tu dema ew kursên zimanê Kurdî tên dayîn tu li gor çand, hişmendî û bîrmendiya wî gelî müfredatê pêk tenî yan na. Ji bo pêk anîna va jî divê gelê Kurd bê qebûl kirin. Anha ez em pirsek bipirsin. Kurdek gelo Kurdek dikare biçe li gor hişmendiya xwe, li gor ruhiyeta xwe, li gor em bêjin hesyariya xwe, li gor bîrmendiya xwe zimanê Tirkî diyar bike, müfredata wê diyar bike. Helbet na ziman ne tenê alav û amûrekî ragihandinê ye. Ziman ne tenê jî çep peyva pêkê. Ziman bek kodên kod û şîfre neteweyî
کود و شیفرین و جواکی بی جدید نوا خودت حوینه جبر به چنده اگر بخواستن گاوک به آویتن دبی بیترس بخوف لسر بنگه که دادمندی ماف زمان دی چبن او ماف جبو گل کرجی به قبول کرن براستیش خواه پی با مافی جی پی بکه وسا مروف لعجب دمینه جبر کو یعنی ماف چیش خواه او اندیجن تیستش بو گل کرده خواستن تیستن خوازایینه تیستن جدایی کواته یعنی اندیجن تدمن بنگهین ین وان ین به 1000 سالانه جبر و دلال بجن وکی پارتیا دمی وکی همو سازین کرجی وکی همو کردی آزادی خوازی داخوازین مینج بو زمان کردی گلک زلالن یک زمان کردی دوی وکی همو زمانیندن وکی زمان انگلیزی آلمانی فرانسی ترکی فارسی عربی به زمانکی ستاتو زمانکی ستاتو yani دوی زمان کردی خوادی ستاتی به دویمین دوی زاروکارتی بگیره انگو جی کرشان پیش دبستانان بگیره حتی داویا پروردهی داویا زانینگهان او پیستی ویجی زمان کردی به زمان پروردهی یادی دوی زمان کردی خوادی ستاتویا که فرمی به جبوی بیجی دوی زمان کردی ده زابونن بینگهین یه نتوی و ناو نتوی ده به مسوگر کرن her berci boy be dibe statüya geldi kur be kabul kirin dibe geldi kur ba avaya ki fermi be kabul kirin ujbili vezi dibe hemun navin bajaru ku gundu çiya çemu robar geliyor dolu nevalin Kurdistan'ı bu Kurdi ba avaya ki fermi ben kabul kirin dibe Kurd جدارگهان بگیرن حتی نخوشخانه یان جاندیزن سازین تندرسی بگیرن حتی همو سازیندن چاوا کو زمان ترکی ته آخافتن و به زمان ترکی کاروباری نبیسکیتن کرن دوی ev یک به زمان کردیزی پیش بچبه یعنی کرد و کرمانجی اندیزن زمان ترکی عربی فارسی ده کی دراجیان ده هبن چه اندیزن قادا فرمی یا چه قادا جباکی دوی زمان کردیزی لوان قادان همویان هبه ام کنی و نخوازن زبر و دوی جنها دا بنگه و چبه ایجاد بردم دوی خالکتن در چبه پیش گل دوی ام کرج بوی بیچی بچین حتی نها مچی کش نها پیده امش بوی بیچی بچین نها کسو دردور و پارتی و تفگرین جبوی آزادیان نتوهی که جبوی آزادی و رزگاریا به 10 میلیونان درکت نره و تیکوشینه که به هم پا و لهنگانه مشاندنه و هجر مشینن دوی هنک میجاران داجی با آوه کی ویرکی لخوا وگرن دوی امجی با آوه کی ویرکی ببیجن که ما حتی نها مقابل افقاز بردلین مزن افقاز تیکوشینه که به هم پا جبوی زمان کردی هر تشتی کردی بکرین مپیک نه آنی ام گلک کما نبسیم مجرد گلک چی بون ما با آوه کی استراتژیک دیجیانه دا به روزانه با آوه کی دومدار آفرینر پر آلی و انجامگیر اف یک پیک نه آنی ایجار جنها پیدار دبی ام بکریارین خواهی یه جنها و پیور رخندایینا وی بدن اگر ایرو زمان ترکی سازین زمان ترکی حتی مزرایه که جلمرگ چوبن حتی تاخه که انبیجین گندکی لسری چیایه که چوبن اولوی در زمان کردی دور پیش گریبه دبه امجی لخواه وگرن باشه ام خواه وگرن جبر کو بندواری و هیویا به میلیونان انسان از مکتب درنها موکی دم پارتیزی من بریار گردیه جنها به ام زمان تزدت روزبه زمان کردی چویمه خار استراتژی حتی امریکا سول یا مور هم بیزن جبر کو زمان کردی زمان کلمیه زمان کشنانه زمان کردی بینجا خواه دیگه حتی سال بری نها یا جواکا خوازایی و فلسفه و مزرایی یا کردی پیش ام وکی در امی دستلاداری جبوی که زمان کردی بخواد استارتی ببه زمان پروردهی و ببه زمان که فرمی حتی داویه
لهمو کولان و قاد و پارلمنتوی و جهندن تکوشنا خواه بلند بکن لیج آلیه دن به ام چاوا داخواز دکن جهازندن کو وان مافین میم کو دست سرکرینه پاشتا بدن ما دبی ام وان مافان نابا خدا جی بنجی بکن آنگو دبی همو سازین کرد تفگر و پارتی و دزگهین کرد دردورین کرد دبی دسری داد نابا خدا جی زمان کردی وکی زمان فرمی ایران بکن باشه زمان کردی بکن زمان کی ستاتی دبی همو کارو خباتین خواه همو تکوشینا خواه تایبتی لکردستان و هر جه کو کرد لبزین به زمان کردی بکن جبوی زمان کردی bütçe وقتینن به هزاران خبرکاران وقتینن میجارا زمان کردی نه انبیجن قادا تکوشینی یا چند سازین کردی آنجی پارتیه که وی پارتیا دمی تنیه اب جبوی همو سازی و دزده و پارتی و تفگرین کردان در بازداره دبید میجارا کردی ده همو تفگرین کرد پارتیین کرد سازین کرد بین جم هف ده باشه دور زمان کردی خلاق خود پیک بینن ام جوی دم پارتی اف جبو ما پینگا وی بو ام خودی انگاشتن امی de 21 Şubat'ta çalaken me yem bibuna 21 Şubat'ta vaki pengava despeke bu le emejin ha peva em xwedi bawerîne em hatta dawiye ji gelê xwe û ji mekanîzmayê xwe jî bawerin emejin ha peva jî ne tenê di nava partiya xwe da em ê li her derê vê têkoşînê bimeşinin lê bi taybetî em vê diyar bikin ام ده همون رخصتین خدا ج پرورده یا کرده بیره حتی شمندیا کرده می پیش بخن باشه هوال هم گرک سپاس کم هوال دلبهار باشه گرک سپاس کم جخوا دم پارتی جبو یونسکو جی نامه شاندی از این هاوی نامه جی پاره بکم بگودران ره امی خباتی و بشو پینم گرکی کیف خوش بون گرک سپاس دم باشواره سپاس وجی دیگه جبو کارو خباتی نفاین سپاس سرچاوه خمل وروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه برگودان ایجاب سروکن گشتین پارتیا و کیفی دموکراسی گلان دم پارتی تراحتی مولارو تونجر باکر هم ببونه 21 سبات روز زمان دایکی جهانی به سرناوی ام پرورده به زمان دایکی دخوازن به 6 زمانان اجرای خصنا پرورده زانست و چانده یا نافنتوی یونسکو ر نامه شاندن نامه به زراوین کردی کرمانجی و کرمانچکی و به زمان عربی ارمنکی سوریانی انگلیسی و ترکی بون نامه جو یونسکو ر هاتی شاندن به کرتاهی و های مافی پرورده به زمان دایکی یک مافی هری بنگهین المروانه و جالی نتوی نگبویی و هاتیه پجراندن و لسر همو دولتین اندام نتوی نگبویی با اوکی فرمی هاتیه فرض کرن لبلی لترکیه اف مافیگلین کرد عرب ارمن سوریان چرکز لاز تی خسب کرن جبر پولیتیکای اسیمیلاسیون لترکیه گلک زمان بربه وندابونه ودچن لگور اطلاسا زمانین دبن خطره ده یونسکو یا یونسکوی لترکیه حجده زمان حتانها هاتنه تونه کرن آنجی دبن خطره تونبونه دنه جوان زمانان یکجی زراوای کرمانچکی کردیه ترکیه بریار ناب نتوی ین کو زمان د پاریزم به جهن ناینه او به پیکرنا وان مافان ایرو هیچ دومه وک پارتیا گلان او کیفی دموکراسیا پارتیا دم ام به مناسبت 21 سباته جارک دم بانک سازیا و همو سازی نام نتوی دکن کو هم برپرسیاریان خو به جه بینن دوی هون لجنه که بشینن ترکیه و درباره ترکیه ده لسر بن پیکرن مافین زمانی و پرسینه که بدن دست پیکرن دوی ترکیه د سری ده مافی استاتویا زمان کردی کرمانجی و کرمانچکی و مافی استاتویا زمان عربی ارمنکی سوریانکی چرکزی لازی رومانی بوشناقی و زمانندن بداین دوی دولت ترکیه شرط و مرجن مافین بنگهین نام نتوی پیک بینه و لگوری وان پیمانان بگره دوی دولت ترک شرح کودانین سه خالین مینا 17 این پیمان مافین زاروکان آنتوین یک بوی راکه و برپرسیارین خوین وی پیمانه ده بجه بینه جحالبي حتى شامي جحالبي حتى شامي جديار بكر جالي واني جديار بكر جالي واني كرد هنا لكردستاني كرد هنا لكردستاني زماني كردي زماني ميا زماني كردي وروشا ميا زماني كردي هبونا ميا أميت محبن حتى هي
مرگودانی جمع تن داویا برنامه خواه هلبجارتن اکتوال نوچه که داوی دخوازم باید پاروه بکم بج عراقیه درباره باشوری کردستان دایا بغدای دست دانی سر سیستما کوتا و هلبجارتن یا هولیری دادگاه بلندی فدرال عراقی هجمارا کرسیان لپارلمان هرمی جبو هندکاهیان هاتیه وقتاندن لدجی دستورا بنگهین دیت دادگاه هر وها بریار داکو هلبجارتن هرما کردستان به 4 هرمین هلبجارتنه بیدابش کرن. ابریارجی هجمارا کرسیین لپارلمان هرمی جسد و یازدان دادخینه سدی. دهمان رونشتنه ده هاتر را گاندن که هرما کردستان دوی هاتنا پترولی و همو هاتنه دن رادسی بغدای بکن. دبیاره که دن دجی حکم هات داین که درنگ خستنا مچین پرسونلین هرما کردستان بمپیکرنا مافه و دیار کرکو دوی حکومت مچیان بده. لهرما کردستان گلیک سکتور جبو مچین که بمهانه ناین داین چلاکین شرمزار کرنه دومینن. مرگودانی جا میں هلبجارتن اکتوال پیشکش کرس به عینی ساعت ده مجاره کدل گلوه بن حیاس بهت خوشی ده بمینه. ام بسر کبن ام پشتی هنه قال حرده خن امی پیروا خواه سر ناوی جنه امی وکن و امی وی دیاری جنا کن گورستان ما شهیدم یا غریبه گذر و دا قول حمید زن نپیل بزر مکی زودایی که زندانه ده حتی قتل کرن یعنی گرک جیوانه گله کرد جنه گله کرد دایی که گله کرد کی دبا بلاوه گرک خودیل رای خود در کبه قد بجیم امی سر بکبن امی آکه بگنه بن عرده داری امی برسده که مزول نو امی یعنی همه ایجده بلد خودی حسب بکبن امی لو بگی ندانه چکست رزگاری آبا جارانه خواهم حاضندم بهاره مفراشی و جیوانانه بکوانینا خیانانه گم جمعات حد میدانه کشکر عقلی برسمدانه بگه دورنگ فضایه خوشکر بولنداجیانه گم جمعات حد میدانه کشکر عقلی برسمدانه بگه دورنگ فضایه خوشکر بولنداجیانه Dudamın hori sano